Sve što tražimo u vazdušnim banjama ima u Čajniču. Mir, sklad sa prirodom i Bogom, prostrane pašnjake, bistre izvore i beskrajne šume. Jedna stara fotografija sa početka 20. veka na kojoj je državno oporavilište na Metaljci, a koju mi je poslao naš prijatelj Uroš, inspirisala me je da posjetim vazdušnu banju i njegov rodni grad. Svaki deo predivne prirode poziva na zdrav život i okuplja mlade sportiste, željne druženja i prirode, a sjedinjuje čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, odnosno Čajnička krasnica. Ovdje bi na svakom mestu mogla da bude po jedna klupa sa pogledom u novi život. Malo mesto, bogato raznovrsnim životom, različitim kulturama i ponudama. Došlo je vreme za nove vidike i poglede ka budućnosti. Dobrodošli u Čajniče, gradić koji se nalazi na tromeđi Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, koji se ističe nestvarnom lepotom prirode i ponosi duhovnošću i čajničkom krasnicom. Ovaj hotel ste već vidjeli u najavi naše emisije. Polako stižemo i do njega, a putevi su nam staze zdravlja kojih je na pretek i nisu mnogo udaljene od grada. U tim vrelim letnjim danima naše najefikasnije lepeze i ventilatori bili su borova šuma i ostalo šumsko rastinje. Čajniče se nalazi na oko 800 metara nadmorske visine i prvi je grad koji sam posjetila, a da se park prirode nalazi udaljen od centra grada otprilike 100 metara vazdušnom linijom. Tako je, Vanja. Dobrodošli u Park prirode Cicelj. Mi se nalazimo na ulazu u sam park prirode, negdje oko 840 metara nadmorske visine. Park prirode se prostire otprilike na nekih 330 hektara. Izdvaja ga bogatstvo flore i faune, hidrologija koja je besprekorna i sigurno 2-3 urađene rekreativne zone koje su jako interesantne za boravak ljudi u samom parku prirode, gdje mogu da uživaju u samoj prirodi, a onda i u sve onome što ta priroda i pruža. Mi se, Marko, nalazimo na jednoj trim stazi, ali postoje i brojne planinarske staze. Ovaj kraj je poznat po planinarenju i koje su to sve staze koje planinari mogu da koriste i gde mogu da se smeste? U Čajniču postoji planinarsko društvo koje se zove Viogor, isto po istoimenoj planini. Trenutno mi imamo 8 staza koje planinari koriste, odnosno 8 markiranih staza. Najduža markirana staza je 7 km i vodi baš ka toj istoimenoj planini Viogor. Što se tiče samih staza u parku prirode, krase ih 3 staze koje su markirane. Jedna je dužine 3 km, druga 7 i treća je 8,5 km. Najmanja nadmorska visina parka je 740 metara, najviši vrh je Stražica 1430 metara i vjerujte mi da svako ko dođe i ko prođe ovom planinarskom stazom u samom parku prirode, tom najdužom, uvijek ostavi na njega fenomenalan utisak. Što se tiče smještaja u samom parku, on obiluje na 2 mjesta, odnosno sa 2 vrste kapaciteta. Jedan je hotel koji se nalazi u istoimenom parku. On otprilike ima 65 mjesta za planinare. Drugi je mjesto Trojan, koji je isto rekreativna zona parka prirode. Smještajni kapaciteti su 10 kreveta. Rekla bih da imate dosta toga da ponudite, jer ova nadmorska visina i čist vazduh su idealni i za pripremu sportista. Odbojkašice iz Svilajnca su tradicionalno kod nas gosti. Koriste priliku za svoje pripreme
bazične pripreme ovdje u Čanjiću već, ja mislim, 3-4 godine su tu. Nije to jedini klub takvog karaktera, njih ima već 2-3. Pozivam bukvalno ljude koji se bave vrstom priprema i koji se na ovaj način pokušavaju da se afirmišu kroz svoje klubove, da nas posjete, da vide šta to imamo da ponudimo. Mislim da ponudimo dosta toga. Imamo jako dobru saradnju sa dijelom opštine u smislu turističke organizacije, sportskih klubova koji dobro sarađuju, intenzivno sarađuju sa ostalim klubovima iz Srbije i iz okoline, koji bukvalno mogu da obezbede sve ono klubu što je potrebno u smislu prevoza, određenih rekvizita, fiskulturnih sala, staza, vodiča, svega onoga što bi rekli što može da upotpuni jedan trening, odnosno jednu posjetu kakve su bazične pripreme za pripremu sportista. Fabrika kiseonika, nadomak grada i osmesi ovih devojaka sve govore. Dobar dan, ja sam Željko Vučković, predsjednik odbojkaškog kluba Smeč SV iz Svilajnca. Ovdje smo na pripremama već 3. godina za redom. Smešteni smo u hotelu Orient. Smeštaj je jako dobar, uslovi su korektni. Treniramo u osnovnoj školi i u balon sali. Vreme najviše provodimo u prirodi jer je ovdje stvarno lepo za decu, čist vazduh, nadmorska visina je velika i baš prava vazdušna banja za njih. Deca su uzrasta osnovna škola 2011-12 godište. Spremamo se za narednu sezonu, pošto kod nas sezona počinje u oktobru mesecu. Ostajemo ovdje do nedelje i posle nedelje put za Svilajnac i dalje pripreme za prvenstvo. Bilo je vreme da i mi nastavimo naše putovanje. Trebalo je toliko toga vidjeti i preneti vam bar delić nekih zaboravljenih doživljaja. Dok usput posmatram ove životinje, prva pomisao je kakav mir. Dok ste u Čanjiću, iskoristite priliku da dođete do izletišta Hanina, koje je od grada udaljeno nekih 5 km i nalazi se na 1125 metara nadmorske visine. Ovdje ćete potpuno da okrepite i dušu i telo dok udišete čist planinski vazduh okruženi jelama i smrčama. A ja ću kao dodatni užitak da pojedem ovu predivnu jabuku kožaru ubranu sa grane. Planinske kuće i borova šuma. Za trenutak je pogled morao da padne i na ove ležaljke. I dok čarlija vetrić mio. Nalazimo se na izletištu Hanina. Ovdje smo mi počeli gradnju ovog izletišta sa vikendicama prije otprilike 2 godine. Ja sa svojom porodicom ovo mjesto smo izabrali zbog toga što je inače narod ovdje izlazio u zimskim danima, kad tako i u ljetnim, jer zime dole bude magla u gradu i onda svi su bježali ovdje da uživaju malo na sunca, a ljeti bijeg od vrućina. Tu kada smo počeli sa radovima imali smo neki zamisao samo da bude neko mala izletište, da neku dječju igralicu samo napravimo, ali poslije kako je narod se zainteresovao, ušli smo u posao i sa vikendicama, tako da do sada smo izgradili 2 vikendice gdje možemo da smjestimo ukupno 8 ljudi i to je samo neki, da kažem, početak. Ali već na naše iznenađenje mi imamo veliku zainteresovanost turista, kako domaćih, tako i stranih, tako da već mi se nalazimo na Bookingu, tu nas mogu pronaći, imamo Instagram stranicu gdje redovno obavještavamo naše pratioce o našim aktivnostima, tako da smo sasvim zadovoljni i nadam se da ćemo i buduće imati takvu zainteresovanost. Gosti nam dolaze, mogu da kažem, od svakle. Znači imamo i domaćih turista našeg regiona, čak imamo i iz Evrope, imali smo gostiju i Austrija, i Italija, i Njemačka. Čak su počeli da dolaze ljudi iz Arabije i njih smo imali jednu porodicu, tako da svakle dolaze nama gosti. Ovdje i najviše oduševi ova netaknuta priroda, čist vazduh. Ljudi ovdje pobjegnu od gradske buke, obično dolaze porodice sa djecom, uživaju u ovom čistom vazduhu, čistoj prirodi. Ovdje u blizini imamo i jednu planinarsku stazu prema Stražici, pa ljudi malo i planinare, ona je malo lagana tako za početnike. Također imamo i Bogorodičnu pećinu odavde na 1,5 km, pa tako ona je označena, vi ljudi prošetaju, mi njima to sve
pokažemo i onda oni tako malo izađu u prirodu, nadišu se vazduha i odmore dušu. Nazvala bih ovo i planinskom idilom u bilo koje godišnje doba. Jeste li primetili da ovcama nije potreban čuvar? Priroda im je najbolji pastir. Mir, tišina i bleja. Traže i one hladovinu i tišinu. Kako je naš domaćin pomenuo, blizu Hanine je Bogorodičina pećina. Krenula sam još jednom stazom zdravlja, a ova je i duhovnosti, da stignem na mesto mira i spokoja. Svuda su Božija mesta. Od izletišta Hanina brojne su vam mogućnosti za rekreaciju, a predlažem vam da prošetate do Bogorodičine pećine u selu Trpinje, u kojoj se za vreme Drugog svjetskog rata čuvala čajnička krasnica. Nije tako teško stići do pećine. Moja najveća energija bila je volja. Bogorodica Krasnica i sa druge strane čuva čajniče, a narod je nju sačuvao u najtežim vremenima pod najezdama tuđinaca. Stigla sam do pećine, nisam baš adekvatno obučena, ali vam to govori samo da staza nije baš prezahtevna. Ipak vi se adekvatno obudite. Tokom svih ratova i razaranja meštani su svojim životima čuvali čajničku krasnicu i u Drugom svjetskom ratu je doneli u pećinu. To nije bila ovakva pećina. Ulaz je bio takav da samo možete da se provučete, međutim u posljednje vreme je pećina produbljena i ovdje je sada replika čajničke krasnice koju možete celivati. Ovaj kraj je poznat po brojnim izvorima bistre, čiste, pijaće vode. I sam naziv grada Čajniče potiče od persijske reči čaj, što znači dobra voda. A u centru grada je i izvorište reke Janjine. Na povratku sa Hanine možete svratiti i na izvor Studenac i napiti se vode koja je u skladu sa nazivom Studena. Ne da je hladna, nego je studena, zalediše se prsti. U blizini Krasnice sve je krasno. Tako nas je put naveo i do porodičnog gazdinstva Tanasković, farme koju održavaju mladi ljudi. Slušamo njihovu priču i saznajemo kako su u svoje planinsko selo doveli delić Španije. Nekako je i nezamislivo gajiti bikove, a da krajnji proizvod ne budu samo šnicla ili pršuta na tanjiru. Svakodnevno odavde potekne i reka mleka. Nalazimo se u selu Metaljka, na opština Pljevlja, koje se nalazi selo na granici sa opštinom Čajniče, Republikom Srpskom. Nalazite se na domaćinstvu braće Tanasković. Na domaćinstvu ovdje na našoj farmi trenutno posjedujemo 25 muznih grla. Ima 15 bikova koji su isključivo za koridu. To su bikovi od starosti od godinu dana do 3 godine.
Na domaćinstvu radi trenutno ja, brat, majka, supruga i imamo sina, on je još mali, pomalo pomaže. Mlijeko ne predajemo, nego ga prerađujemo na gazdinstvu, pravimo čuveni pljevajski sir. Tako da to je najisplativije i potražnja je velika, traži se kilo više uvijek. S obzirom da se selo nalazi na magistralnom putu, sa Pljevlja Sarajevo, dosta rodbine, prijatelja, poznanika prolazi, dosta se proda na kući. Imamo prijatelja koji uzmaju na rafting i imamo jednog prijatelja u Podgorici koji prodaje na pijaci za mušterije. Tako da što se tiče prodaje nije problem. Korida se organizovala 5 godina, tu koridu je organizovao otac sa braćom. Od 2013. do 2018. je održavana. S tim se bavimo od 2006. smo krenuli, a i ranije se održavali bikovi, poslije su prelazili u volove koji su radili u šumi na njivi, a zadnjih godina samo se isključivo drže za koride. A trenutno sad će se održati jedna od najvećih korida iz Borova na Manjači. Ranije se tu od 50 do 100.000 ljudi, zavisi kako je godine, kad dođe dijaspora i onda blizu je Banja Luka, Mrkonjić grad, krajina cijela je ovdje. Iz čitave Jugoslavije dolazi narod da se okupi. A bikovi ovdje, oni su do 2,5 godine puštani u planini, međusobno se dokazuju dok su s kravama. A poslije toga se vežu u štalu, počinje se hranjenje, davanje više žitarica i tako. Prepozna se u krdu koji je dobar, koji je potencijal neki da će biti dobar u koridama i tako. Svako mesto je teško napustiti, tako i farmu porodice Tanasković. Nadamo se da će imati više krava i bikova i da će se za njihov sir tek čuti. Došlo je vreme za još jedno obnavljanje sećanja. Svu ovu lepotu Čajniča i okoline ljudi su znali da iskoriste mnogo pre nas. Posvećivali su je regeneraciji tela i duše. Nalazim se na mestu nekadašnjeg državnog oporavilišta na Metaljci, mesta sa one fotografije sa početka naše emisije i ovdje želim da saznam šta je to bilo na ovom mestu, a nema boljeg sagovornika od načelnika Čajniča, gospodina Karadžića. Mi se nalazimo na Metaljci nadmorske visine 1265 metara, gdje je nekada bio popularno zvani sanatorijum kralja Aleksandra, to je državno oporavilište za slabunjave, za bolesne, malokrvne i za oporavak sportista. Nažalost, u ovom momentu vidite i sami da je ovaj objekat razrušen. On je koristio između 2 rata za oporavak stanovnika tadašnje Jugoslavije. Međutim, posle rata, odnosno za vrijeme rata 1941. i 1945. njemački nacisti su srušili sve što je bilo tada znamenito i što je vredilo i na ovim prostorima je uništen ovaj sanatorijum. S obzirom da je ovo opštinsko vlasništvo, mi imamo namjeru da zemljište isparcelišemo, da damo ljudima koji bi gradili ovdje svoje vikendice i svoje objekte, a ovaj dio restorana, odnosno doma zdravlja ili bolnice, kako bi se već zvalo oporavilište, tražimo strateškog partnera koji bi zajedno sa nama uložili novac i napravili taj dio koji bi dao sjaj ovom dijelu, s obzirom da je evo 10 metara od mjesta gdje se nalazimo granica Crne Gore, a nekoliko stotina metara granica Srbije i evo imamo uz sami objekat asfaltni put koji povezuje evo i 2 države. Ima infrastruktura i vodovodni dio, imamo i elektronapajanje ovog prostora, tako da zaista se, evo da kažemo, stiču polako uslovi da to nešto i uradimo. Ovo je idealan prostor za obnovu sanatorijuma, odnosno oporavilišta, jer je prostor između 3 države. Vetar ovdje non stop ćarlija, mešaju se vazdušne struje i ono što je meni fascinantno, dok sve gori, region gori, ovdje zelena
trava. U svakom slučaju postoje uslovi i za letnji i za zimski turizam, odnosno zdravstveni turizam. I od srca vam želim da uspete u svojim namerama i da nađete investitora za izgradnju oporavilišta. Pa evo, dođite u Čajniče. Mi smo spremni i otvoreni za saradnju. Prije svega poziva vas Čajnička Krasnica, jedna od najvećih svetinja na ovim prostorima, a onda i ove čajničke ljepote, evo, sa metaljkom koja je zaista jedan ogromni potencijal za razvoj i turizma zdravstvenog, i turizma ljetnog, i zimskog, jer se nalazi na nadmorskoj visini 1265 metara, tako da zaista u ljeto ovdje ne može biti toplo, a u zimi ovdje ne može biti bez snijega. Čajniče ima još i zdravu hranu i zdravu vodu. Sve ono što možemo da ponudimo, mi ćemo od srca da vam damo i da uživamo sa vama zajedno u ovim našim lijepim prostorima. Dok ne bude završeno mesto koje će pružati stručnu pomoć i oporavak, postoji jedno sigurno isceljenje. Čudotvorna ikona Bogorodice Krasnice čuva se u manastiru koji je posvećen uspenju Majke Božije. Siguran put izlečenja, čisto srce i iskrena molitva ili spremnost da sami sebe pretvorimo u nove, bolje ljude. Ova čudotvorna ikona čuva Čajniče i okolinu iz samog srca grada. Čajniče je duhovni centar ne samo ovog kraja, već i celog regiona, jer se u hramu Uspenja Presvete Bogorodice već 5 vekova nalazi čudotvorna ikona Bogorodice, čuvena Čajnička Krasnica ili Čajnička lepotica. Mogli bismo mnogo da vam pričamo o Bogorodici Krasnici. Ikonu je doneo kralj Milutin iz Jerusalima. Bila je znak zahvalnosti monaha kojima je sagradio manastir. Izlečila je cara Uroša i darovana je manastiru Banja kod Priboja. Spletom raznih okolnosti stigla do Čajniča i tu ostala. Njenu istoriju ćemo naučiti, možda i osjetiti isceliteljske moći. Bolesne je pretvarala u zdrave, lečila muke mnogih i slušala razne priče. Naš glas dopire do nje, svakoga sasluša i pomogne. Tako bi i glas drugih trebalo da stiže do nas, jer je i život posvećen drugim ljudima put do večnosti. Čajnička Krasnica je jedna od 7 kanonizovanih čudotvornih ikona u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Smatra se da je to jedna od 3 ikone koje je oslikao evanđelista Luka. Za mene je ovo poseban trenutak, već dugo želim da dođem ovdje i da se poklonim čudotvornoj ikoni i ne mogu da vam opišem mir i sreću koju trenutno osjećam. Jedino što mogu da poželim da taj mir osjetite i vi. Zato dođite i poklonite se ikoni u Čajniču. Krasnica je nesebično darovala mir i lepotu Čajniču i okolini. Vreme je za pogled sa klupe koji će zauvek ostati u krasnim čajničkim šumama. Posjeta Čajniču i čitavom ovom kraju za mene je bilo pravo pokloničko putovanje.
Uživala sam u prirodi, čistom vazduhu, zdravoj vodi i poznanstvu sa dobrim ljudima. Preporučujem i vama da posjetite Čajniče, a da se mi vidimo u nekoj od vazdušnih banja. Voli vas, vaša Vanja.